Dobar dan, dobrodošli na kanal Lako je kuvati. Danas pripremamo jako ukusan i kremast plazma kolač. Za pripremu kore bit će vam potrebno 6 jaja, malo soli, 6 kašika šećera, 6 kašika brašna, 3 kašike kakaa i 100 ml ulja. Za prelivanje kore 300 ml mleka. Krećemo sa pripremom. Najprije odvojite belanca od žumanaca, dodajte prstohvat soli u belanca i počnite da mutite. Kada penasto umutite belanca, postepeno dodajte 6 kašika šećera. U čvrsto umućena belanca, koja ne klize iz posude u kojoj ste ih mutili, dodajte jedan po jedan žumanac i nastavite da mutite. Kada dobro umutite sve, dodajte 6 kašike brašna i 3 kašika kakaa. Prosejte ih postepeno u jaja i mutite. Kada dobro umutite brašno i kakao sa jajima, dodajte 100 ml ulja. Za ovu koru neće vam trebati prašak za pecivo. Pecite u plehu, čini ili tepsi dimenzija 28 cm. Dakle, činiju 28 x 28 cm. Premazala sam uljem i posula brašnom. Sipajte, izlupkajte o radnu površinu i pecite 15 minuta na 200 stepeni i još 15 minuta na 100 stepeni. Izvucite, izbuckajte čačkalicom i vrelu koru prelijte sa 300 ml hladnog mleka. Ostavite koru da se hladi, a mi krećemo sa pripremom fila. Za pripremu fila treba nam 300 g mlevene plazme, 200 g šećera u prahu, veća čaša, to je 400 g kisele pavlake, 1 vanil šećer, 200 ml hladne gazirane vode, šlag krem vanila koji ćemo umutiti sa 200 ml vode. Kiselu pavlaku, vanil šećer i šećer u prahu pomešajte kašikom ili žicom. Ona se vrlo lako i brzo muti. Trebaće vam minut do 2. Potom dodajte 300 g mlevene plazme i mutite malo kašikom. Kada dodate mlevenu plazmu, evo koja će gustina biti. Sada je potrebno da u ovaj fil dodamo šlag koji se muti sa 200 ml tečnosti. Možete koristiti bilo koji beli šlag krem. Koristila sam šlag krem sa ukusom vanile i to 3 kesice od po 40 g, od kojih se svaka muti sa po 70 ml hladne vode ili 150 ml hladnog mleka. Pošto sam koristila hladnu gaziranu vodu, umutila sam ove 3 kesice sa 200 ml hladne gazirane vode. Kada je fil bio gotov i gustine da ne klizi iz posude, sjedinila sam sa prethodnim filom. Rasporedite sada fil preko ohlađene kore. Ovim kolač može biti gotov, a možete, kao i ja, dodati preko šlag. Ja sam dodala šlag sa ukusom slatke pavlake. Dekorisala sam mini plazmom sa ukusom čoko banana, koji se pokazao kao pun pogodak. Dakle, 150 g šlag krema bele sa ukusom slatke pavlake umutite sa 300 g ohlađenog mleka i premažite preko kolača. Sečite kolač po želji, ja sam ga isekla na 16 jednakih kocki, kao što vidite, i dekorisala sam mini plazmom čoko banana. Kolač služite ohlađen. Ukusi plazme, pavlake i kakaa se fantastično slažu u ovom kremastom kolaču, a hrskava plazma čoko banana naspram kremastog kolača daje mu posebnu draž. Ukoliko vam se recept dopao, ostavite like. Hvala vam što pratite kanal Lako je kuvati. Popis svih sastojaka na strelici ispod videa. Ukoliko vam nije teško, posjetite moj Instagram nalog i lajkujte tamo moj recept. Prijatno!